I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker, grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness, yeah, we leave them deceased. And tell it like it is, and now you gotta compete. Show me what up. Back down. They think it's a game right now, yeah. But it ain't the same right now. Know my name right now, yeah. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan, but I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl jeans like a crease, like a crease, like a crease. Mix sudah. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi di Rizky Motovlog tentunya. Kita hari ini mau San Mori di pagi hari. Jomblo San Mori, aduh, untuk pertama kalinya San Mori kan. Ini mana orangnya ya? Oke, ini mana? Ada satu. Ya, pertama 10.000 mbak. Iya. Tumben sepi pertama. Oh minggu, jadi pertama kalau hari Minggu sepi ya. Aduh, uangnya lagi pegang dulu mbak. 5.000, 2.000, 1.000. Oke. Oke, jadi gua sama Doi lagi San Mori. Sini kan. Sampah. Kan? Beb. Ya, beginilah ya. Padahal sebelahnya cewek. Untuk kamu yang di sana gitu kan, ada dua jenis jomblo pak dalam dunia ini gitu. Apalagi kalau udah punya motor modifikasi sama motor modifikasi juga gitu. Dua Jonas kalau di jalan. Yang satu mencari hiburannya dengan kecepatan, yang satu hiburannya dengan wanita pak. Saya ada. Udah kebut-kebutannya. Udah. Nah, habisin bensin itu ya. Jika kalian subscriber aku yang dari 100 dulu gitu kan, ngeliat gue kebut-kebutan, aduh cewek, pasti gue selalu bilang Allahu Akbar, subhanallah. Sekarang Rizky Motovlog udah agak sedikit berbeda. Sudah terbiasa dengan kecepatan-kecepatan yang agak sedang pak. Bukan tinggi tapi sedang. Mbak Mbak say hi to the kamera. Mau kemana? Halo. Jangan sombong dong, sesama Bandar Lampung. Mau kemana? Mau ke Karang? Ya. Bareng boleh ya, sambil ngobrol. Tenang, saya masih jomblo kok. Malum Jones nggak laku-laku. Motornya aja yang keren, Mbak.
Aslinya Jonas. Iya. Mau main apa? Oh, ketemu pacar? Ah, nggak punya pacar? Sama dong. Rumahnya di mana? Kenalan dulu. Oh, Natar. Saya juga di Natar tadinya. Rizky. Ini siapa? Dian. Oh iya. Saya juga di Natar, di jembatannya itu. Ada jembatan kan di Natar? Di situnya. Mau tempat acara saudara apa? Main aja. Oh iya. Kuliah di mana? Dharma Jaya. Semester berapa? Semester 3. Hati-hati ya Mbak ya. Ya dadah. Love you. Sini lo. Dah gantian lo. Gantian lo ya. Nah, ini mangsa lagi nih. Oh, no. Ya. Ya, mama, ya. Untuk kamu ya, cewek-cewek di Bandar Lampung. Cewek-cewek di Bandar Lampung ya, please jangan pernah pakai baju ngejreng. Karena kalau ketemu saya, habis kalian. Aduh, bisa kena modus ala kampret. Gimana kalau kita tuker motor sama si Japrik ini? Tuker motor dong. Harus digituin dia mas. Asik tuker motor. Seperti apa sih naik Red Dragon? Soalnya kemarin ada subscriber saya gitu ya. Oh bang, sekali-sekali dong test ride motor. Oke, sekarang saya test ride-nya make si apa? Gila, stangnya berat banget. Oke, setelan moge kali ya. Aduh, giginya nggak masuk. Kok nggak masuk, Beb? Ya Allah. Beb, hidupinnya gimana? Hidupinnya gimana? Hidupinnya. Oh, gitu ya hidupinnya ya. Kok beda motor gua? Oke, dah. Kok nggak masuk, Beb? Oh, gitu. Ya. Kagok gua. Kagok. Wih. Susah ya. Ya Allah. Oke Pak, gue lagi pakai Red Dragon. Agak susah shiftnya karena ini memang setelan pakai footstep R6. Tapi lumayan ridingnya agak enak, agak sedikit nyaman gitu kan. Dengan kamu yang suka-suka pakai sport gitu kan, enteng tarikannya, enteng banget. Beda sama motor gua Pixel lama, jadi tarikannya ya udah kayak gitu ya. Cewek kan. Wah, Allah Akbar. Gila rem depannya. Jadi di dashboardnya Red Dragon ini ada berbagai pernak-pernik kan. Bisa dilihat kawan-kawan. Yang ini jam. Ini ada jam. Itu jam. Terus ini ada voltmeter aki. Motor gua jamban. Mbak, permisi, mau tanya kalau Chandra kanan di mana ya? Iya, kiri ya? Oke, terima kasih. Mama. Kan gitu. Sorry ya, gue memulainya dengan mama. Pakai motor lo. Gue naik Red Dragon, coy. Motor ini sangat terkenal di Yamaha R15 Thailand. Lumayan kan? Tuh, cewek doi 2. Wah gila, subhanallah. Hati-hati mbak, kesandung. Asik pak. Kita ke kanan deh. Ya elah si bapak. Nah, doi itu lurus kan? Sentalap. Ayo Pak. Wow.
god. Oh my god. Oh god, oh no. Oh yes, oh my god. Oh no, oh yes. Gua kangen kenapa racing, Bab. Gua kangen. Enak. Lanjut. Apa? Pengen. Yes. Retuk. Let's go. Oh my god. Oh, retuk. Oh. Woo. Oh yes. Asik banget. Woo. Allah barennya. Woo. 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 Oh my god. Panjang banget napasnya. Jadi motor ini napasnya panjang banget. Let's go, Pak. Oke, Pak. Sudah. Wow, gila, Beb. Enak bener motor lo, Beb. Enak bener motor lo. Enak banget motor lo. Apa? Ini beli ini. Matinya gimana? Kebawahin. Wah, keren. Saya sampai nangis, Pak. Gila. Udah fix. Motor ini kencang. Mana tarikannya? Enak. Gila, motor ini kencang. Apalagi mau naik R6 ya, Pak ya. Naik R15 aja saya kayak gini. Sampai mata gue nangis. Sedua, keren banget motor ini kan. Gua sumpah. Aduh, fix. Gue setelah naik ke motor ini kecepatannya nggak ada apa-apanya. Udah fix. Jadi dia beli apa tuh? Oh, dia baru beli apa? Spion kecil kayak tompok gitu. Ini gue ingusan gara-gara kebut-kebut tadi. Nah ini, Pak, yang saya bilang, ini handle part R6 dengan botol Gatsby-nya. Botol Gatsby. Kalau saya botol itu, Pak, apa? Minyak rambut. Sama aja sih ya. Memang asik. Knalpotnya juga enak. Akralingga. Akralingga. Footstepnya R6. Jadi lebih sporty. Sip banget. Untuk kamu ya, yang Jonas di sana, segeralah modifikasi motor Anda. Oke, mungkin sampai di sini saja vlog saya test ride bersama motor Faat. Motornya si Mukhtar Safaat. Aduh, seru aja ya binya gitu. Silakan, Pak. Enak, gue gak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Vlog ini khusus untuk ngetes motor aja, karena kemarin ada yang nge-review, ada yang komen, "Bang, sekali test ride motor dong," gitu. Oke, dah, gue test ride motornya si Doi gitu kan. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, Bebek. Semuanya subscriber saya, jenis-jenis saya gitu kan. Masa godain cewek terus gitu kan, sekali-kali dong naik motor gitu kan, kebut-kebut. Oke, dadah semuanya. Terima kasih udah menonton. Dadah.